ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ PR ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯥ ꯇꯔꯨꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯅꯩꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯦ ꯑꯅꯤꯔꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯁꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯁꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯗꯥꯟ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ kaya ni revenue da yam nemba aduga kaya ni center da gi lakba grant and aid da yam chawba ko aduga ngasai gi main source of income je akhoi gi se kano na oiba hai tare sarkar gi laiba fund sing adagi run tawriba government employee gi salary sing jina main income oiba adugumba project sing na main income oiba adugumba state amane ko masa gi revenue yam leitaw masida hoi goods and services tax amendment bill jina khitang ahom mo porakadra hai bagi ngasai tax collection da khara hena nuai pa direct tax collect to ya ba akhoi na ko hana to yam da do akhoi na direct tax collect to ya ba adumba revenue formation ama sangala ko gi amarom da di trial base da yeng da ga amarom da khara farak da ha je finance minister na ha se du ne ko dagi hojiki akhoi gi budget sida yeng ma tam da ngasai gi khara ga kupsan na yeng da ga di sarkar gi spending se automatic minimize to ga ai tare dagi akhoi lanje horok padi mamang gi financial year akhoi gi keno le mi matam NBN government lady matam hai tai ko adai matam dagi central sponsor scheme sing khoi state ta phangam sing se adugi mati diam drastically kakthag rabne ba aduga kakthagi bagadagi hendoktana amu ngasai gi akhoi na masigi manipuri situation si yengakanda kanona bank sing na akhoi da state ki MSME da natraga small enterprise medium enterprise sigum sing sida piramba kayani ko support sing adu gi support sing du amu kitang adu na chobo support ore sarkari mateng lakbo support ai tai ko bank ka sarkar ga manar pi support adu na taba ngasai gi mi cham amana icham cham mi amana ma gi yum sabagi personal loan loge natraga gari gi loan loge hai boda chai ani se akoi lamse phangidraba pi gidraba adu malam amane ba aduna yamna top angle amadagi yengbibagi tai phatabdi leibani MSME sector sida khoi productivity je adugumdi handare manipur da hojik lai mise hana khoi gi mission organic and value chain development jina mangonda mana piramba support ma hamase khoi gi half of the support so example room da ngasai gi kahani ko ton project sing ching da leiba project sing ada hojik moi da lehori se valley gi project khara khatang ai horaga ching gi jaga sing sina ngasai gi akhoi gi somna kan leibo officer sing adagi project director sing na changba ya da ba adugumagi matter do administration sina solve to ngam dabni na unnecessarily fund stuck to do so yamna pick bomong da pibagi mawong ne ko sida aina sumning chang jabada akhoi gi as an entrepreneur mo ina su ai entrepreneur mo mapang sing hai tai ko akhoina sai guding gi mission organic ki sida piba magi sida piba grant aid project am leibo ko grant aid project si mamang da 6-7 crore adum chahi amagi annually piram bane base ko andak ki sida 1.52 crore re hena moi sanction leite ba kano se mission organic sida su department of horticulture na mana nodal office oi se ko mai su leite aduga industry da leiba NEIDP kaina Northeast Industrial Development Policy adagi atai industrial growth logo da jaga sing se chahi ani se situation sina maram oidana productivity se handa bani na hanagi existing industry sing si bauda magi ngasai gi kano na budget sina financial flows e support to ta badagi hai tai ko akoi gi fund release to ta ba then akoi gi grant net walak pa the yang sai tax collection da handarak pa si myam jina maram organda kano se so akoi gi sales adi pot revenue generation have the pot chai yon bagi kano se so chang se so adukim de handare hai tai mase GST and non GST ani makine ba ko say for example akoi gi kano da kano sida bazar manung da hojik leiba non GST ai ta di nil rated oiba potsing se samna da alu tilo cheng ko sugum basing se nil rated oiba chanam nil rated oiba ko ade agriculture produce raw sing se nil rated ngata ne si mayam se gi selling capacity se lan tawdringai mamang da Imphal bazar manung da noma da truck 9 changaga adum yonba loiba ngamma da hojin truck ani hum changba ba da loiba wari ne ba aduna financially yenga na khoi manipur se yamna kani hana dagi hena soksalaba adagi gross domestic income da su yam soksalaba gross domestic income soklak pada ne ba koi purchasing power under is aduna finance ki matang da yeng matam da mase akoi gi state sina kanogi center da budget puthokadore hai matam da akoi gi state ki chief secretary na state ki finance department na
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯧꯕꯤꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ NGOꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯧꯕꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯒꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯈꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯡꯖꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯄꯤꯇꯦꯗꯂꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯂꯤ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ PR ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯀꯣ ꯐꯥꯔꯛꯇꯣꯔꯦ ꯐꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯈꯔ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥ ꯈꯔ ꯑꯌꯥꯡꯄꯜꯂꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯤꯛꯁꯟ ꯀꯩꯀꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅꯦꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯏꯚꯤꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯐꯨꯠ 5 ꯁꯥꯡꯅ ꯁꯥꯖꯜꯂꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯨꯠ 5 ꯁꯥꯡꯅ ꯁꯥꯖꯜꯂꯝꯕꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯍꯧꯗꯕ ꯃꯍꯨꯠꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯧꯍꯧꯗꯕ DCꯁꯤꯡ SDOꯁꯤꯡ SDꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗꯩ ꯈꯛꯇꯪ ꯐꯥꯏꯟ ꯂꯧꯕꯁꯤꯅ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯣꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯧꯕ ꯐꯥꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯖꯦꯅꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯩꯒꯤ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯐꯥꯎꯗ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯔꯦꯟꯇꯦꯗ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯦꯟꯇꯦꯗ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯁꯟ ꯒꯨꯗꯁ ꯑꯦꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯦꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯟꯇꯦꯗ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯨꯝꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ GST ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯖꯅ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯖꯒꯥ ꯈꯔꯗꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯖꯒꯥ ꯈꯔꯗꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ GSDP ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯔꯣꯇꯦꯁꯟ ꯑꯗꯩ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯦꯐꯔꯠꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯊꯥꯒꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ प्रजागी कंसर्न मीसिंग हाइतारेको रिवेन्यू जनरेशन मॉडल ओइना थबक तौजरिबा कंपनी सिंगसे लिगला हाइरो देन अखोइगिसिदा बेली लेरी अदि ऑक्सीजन प्लांट मैम लेरी देन कनो ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज की कमिटी मैम ले चैम्बर ऑफ कॉमर्स ले अदि अमिया लेरी सी मैम से कौरगा सरकारी फाइनेंस डिपार्टमेंट जिना नोइगी रेवेन्यू से जनरेट तौ यानबा अखोइ कै तौ यागे ग्रानी नेट की वा खतना तना सरकार दगी ग्रानी नेट लौब तारगदी मदुगी रेवेन्यू सु पीदबा यारोय बमदि अदुम जई गुदिन लौ लेबदि यारोय बको अदुगी पोतु लेनबा इकोनॉमिक्स मैम फमिना तानबगी जगा दो अमबो तहुदबरा न खल्ले बको अदुना बजेट से दिल्ली ना पिरकपा मोंगदुदा अखोइगी साइगे पार्टी अमना पिराबनिना पार्टी अमना याम फब बजेट नि मणिपुर दमा याम फयन हाइबा अखोइदना याम सोकपा सी पोजे तंग नुवाइजदे हाइतारेको सुमाइना हाम बैसे थमजगे